Hello, Maki and friends! Siyak ni Mardia Mianit, magamang agnanaw dito'y Singapore. Kat dito'y matngarod pang pinali, balasiw tao, nga ayob ni Miss Maki Balubal Villanueva, a pinartuat ni Sir Richard Matute, kan inareglo ni Sir Jesse Adao Leonardo, sponsored by Trev Canada. Jak masargidan, tiiliw kensega, idiim madayuak, anak higasanggasa, bayat kaadayuk, lidang unay to'y pusok, ngimjak man lain tulok, oray narway apan lubok, biyagot balasiw tao, iliw kasman diagbaw, panunot ko jak maurnos, ketrik na kasmantay marurus, biyagot balasiw tao, iliw kasman diagbaw, panunot ko jak maurnos, ketrik na kasmantay marurus. Sakripisyok di magatadan, bandog awan kaasping na, palasiw tawan na panan, biyagot palasiw tao, kasmantay marurus, biyagot balasiw tao, iliw kasman diagbaw, panunot ko jak maurnos, ketrik na kasmantay marurus, ketrik na kasmantay marurus, ketrik na kasmantay